Ndagusuje kandi ngo ikaze wowe uhora kuri Elmo Pod, Imana iguhe umugisha wowe ubana natwe. Ni iby'agaciro kuri wowe wakoze subscribe, niba uri mushyashya hano nguhaye ikaze, nawe kora subscribe tujye tubana. Tuje rero mu ma update ibigezweho hirya no hino mu ma transfer. Umukinnyi witwa Rafael Leao wa AS Milan byari byitezwe yuko yakerekeza muri ekipe ya FC Barcelona, ariko CEO w'iyi ekipe witwa Fran akaba yamaze kuvuga yuko ibyo bintu nta buryo bishoboka. Yemeza ko 100% uyu mukinnyi Rafael Leao agomba kuguma muri iyi ekipe. Ni mu gihe byari byitezwe yuko uyu mukinnyi yakava muri ekipe ya AS Milan akerekeza i Catalonia muri ekipe ya FC Barcelona. Uyu CEO rero akaba yaje kuba abazwa n'abanyamakuru, ariko aza kuba ababwira yuko nta mahirwe ahari, nta buryo bishobora kuba. Abizeza ko 100% uyu mukinnyi agomba kuguma muri Milase. Naho abanyamakuru bamubajije niba uyu mukinnyi aramutse abasabye ko yagenda, yabasubije yuko abizi neza 100% ko Rafael Leao atazigera abasaba kuva muri iyi ekipe ya Milase. Naho ubwo ngubwo tukaba twiteze indi option ekipe ya FC Barcelona yakora nyuma yuko yanzwe n'uwitwa Nico Williams. Bazanahura muri iyi weekend mu mukino wa kabiri wa La Liga, nyuma yuko rero abateye utwatsi na Rafael Leao bari bagiyeho bikaba byanze. Ubwo turaza kuba tureba indi option Barca iza kwerekezaho mu gushaka umukinnyi ukina kuri iriya left wing, dore ko bakomeje kumushakisha mu buryo bwose. Naho tuvuye muri ekipe ya FC Barcelona twerekeze ku mukinnyi witwa Paulo Dybala. Paulo Dybala akaba yanze rero bidi iva muri Saudi Arabia, akaba yavuze yuko agomba kuguma muri ekipe ya Roma. Ibi ni bidi yari ihagaze miliyoni zose zigera kuri 80 z'amayero zitangwa na ekipe ya Al Qadisiyah. Iyi ekipe rero ikaba yashakaga uyu mukinnyi Paulo Dybala, ariko Dybala akaba yavuze ko agomba kuguma muri Roma, dore ko avuga yuko we yishimiye kuba i Roma, kuhaguma ntacyo bimutwaye. Naho indi deal yamaze kuba irangira ni deal witwa Mikel Merino. Uyu Mikel Merino deal yiwe ikaba yarangiye ihagaze miliyoni 32 ziziyongeraho miliyoni 5 za addons. Uyu mukinnyi kontara yiwe ikaza kuba ihagaze muri ubu buryo. Ni kontra izarangira mu kwa gatandatu cyangwa se muri sama ya 2028, ubwo bivuze yuko agiye gusinya imyaka 4. Akaba ari kontara irimo yuko hariho umwaka wazongerwa ku mpande zombi zibyumvikanyeho. Akaba ari uko nguko rero iyo kontra iza kuba ihagaze. Abantu bakomeje kwibaza kubera iki Mikel Merino, dore ko Mikel Merino we yavuze ko nta yindi ekipe ashaka uretse ekipe ya Arsenal, mu gihe hazaga n'andi makipe amushaka, ariko we afunga amaso avuga yuko ashaka Arsenal, ndetse no muri ekipe yiwe atashakaga kuhaguma. Rero kubera iki Mikel Merino muri Arsenal yafitinga hehe? Impamvu ya Mikel Merino muri Arsenal, dore ko bavuga yuko muri Arsenal nta muri mu bakinnyi bayo bakinamo hagati bititezwe yuko aje kuba umutitireri cyane rwose. Ntago uyu aje kuba umutitireri cyangwa se umukinnyi uza kuba abanzamo, ahubwo ni just in case uyu mukinnyi aje mu buryo bwo gukomeza hariya hagati ha Arsenal. Ni mu gihe iyi ekipe hari hagati yaje kuba itakaza uwitwa Mohamed Elneny ndetse n'uwitwa Smith Rowe nawe aragenda. Ikaba rero yari ikeneye kongeramo izindi mbaraga kugira ngo irusheho gukomeza hariya hagati, mu gihe kandi nanone ibi bikaba ari impamvu y'ubuzima cyane bw'uwitwa Thomas Partey. Uyu mukinnyi Thomas Partey urabizwe n'umukinnyi ushobora gukina
igice kimwe cya shampiyona ariko ikindi ntaba ameze neza, cyangwa se ibijyanye n'imvune yiwe ni bimwe mu bintu bitamukundira kuba yaba mu kibuga igihe kinini ngo abe yatanga contribution yiwe kuri ekipe ya Arsenal. Ibi ngibi rero bigatuma iyi ekipe yirukankira ku isoko gushaka umuntu profile yamera nkawe cyangwa se yakina hariya hagati, nubwo itaba nkawe 100%, ariko akaba ari profile igaragaza yuko hari icyo yafasha mu by'ukuri mu gihe Thomas Partey yaba adahari, cyangwa se mu yindi mikino igiye itandukanye mu buryo bwo kuruhutsa abakinnyi, dore ko iyi ekipe ya Arsenal imaze sezo zigera kuri 2 cyangwa 3 ifite abakinnyi basa nkaho badahinduka, kandi iyi ekipe akaba ari imwe mu ekipe akina imikino myinshi. Urabona ikina shampiyona, igakina Champions League, hari ibikombe bya FA, hari za Carabao, ibyo byose ni ibikombe iyi ekipe iba ikina ndetse ikeneramo abakinnyi batandukanye. Kwangajamo rero umukinnyi nka Thomas Partey uba ubuzima bwiwe utabwizeye cyane, isaha ku isaha wamubura, kandi ari umwe mu bakinnyi b'ingenzi, bisa nkaho ari byo byatumye bajya ku isoko ryo kuzana uwitwa Mikel Merino kugira ngo Thomas agire imikino imwe n'imwe akina ndetse hanabeho shanjoma hariya mu kibuga hagati, mu gihe umutoza yaba akeneye gukina indi systeme Mikel Merino abe yabimufashamo, cyangwa se akeneye kugira abakinnyi aruhutsa. Sofa hariya hagati rero hakaba hagiye kuba urugamba rukomeye mu kurwanira umwanya, dore yuko hari uyu Mikel Merino, hari Thomas Partey, hari Jorginho, hari Declan Rice, even na Kai Havertz ukinishwa kuri point, ubundi yaguzwe nk'umukinnyi wa hariya hagati yo gusimbura Granit Xhaka, ariko bisa nkaho bitamukundiye, dore ko yahise yitabazwa cyane kuri atake, ariko aza kuba ahatanga umusaruro. Umwanya wiwe bari bamuguriyemo hagati bisa nkaho bitamukundiye cyane. Gusa dukurikije uko iyi ekipe ya Arsenal yagiye yitwara cyangwa se yatweretse imikino imwe n'imwe muri pre-season, ni imwe mu mikino nk'umukino bakinnyemo na ekipe ya Bayer Leverkusen, Kai Havertz yari yakinnye hagati, abasha gutangamo ama assist ndetse atsinda n'igitego niba nibuka neza. So bikaba bivugwa yuko rero n'ubundi ekipe ya Arsenal itarava ku isoko ry'umwataka, iracyavuga yuko Victor Osimhen nawe yaba ikimuriho, ariko bisaba miliyoni 100. Kandi nanone ukabona yuko muri sign z'uwitwa Mikel Arteta yagiye avuga yuko yishimiye abataka bafite, ndetse na bamwe mu bakinnyi ba Arsenal bavuga yuko Kai niwe mwataka wabo babona uzaridinga hariya imbere uburyo bwo gutsinda ibitego muri iyi ekipe. So bivuze ko rero biravugwa ko Victor Osimhen yaza, ariko nanone ntago Arsenal iriyangaje muri iyo deal ngibe wenda yatanga bid yangwe se cyangwa ibe yagira ikindi kintu ikora ngo bigaragare yuko ishaka uwo mukinnyi, dore ko igiye ivugwa no ku bandi bakinnyi benshi bagiye batandukanye, yaba muri La Liga ndetse n'ahandi, ariko iyi ekipe ntago iratanga amabid ngo wenda abe rejected tuvuga ngo yagaragaje ubushake. Victor Osimhen honyine iyi ekipe iri kuvugwa, kuko iri no kuvugwa ku mukinnyi wa Atalanta Belgrano witwa Ademal Lookman. Uyu Lookman ni umwe mu bakinnyi bagize kariyeri bafite imibare myiza ibavugira kuri sezo ishize, dore ko yari yabashije gutsinda ibitego 27 mu mikino yose. Uyu mukinnyi rero bikavugwa yuko ekipe ya Atalanta Belgrano hazamo kuvuga ngo bakore swap deal, babahe uwitwa Jacob Kivior, then nabo babahe Ademal Lookman kugira ngo abe yakerekeza muri ekipe ya Arsenal nk'umwataka. Edu Gaspar yaje kuba avuga yuko abafana batagira impungenge mbere yuko isoko rifunga abahishiwe byinshi. Ibi rero bikaba reka twitege niba hari izindi transfer ekipe yaza kuba ikora kugira ngo irusheho kubona ibitego, cyangwa se inagabanye gap yayo hamwe n'ama ekipe ayiri imbere, cyane cyane ekipe ya Manchester City, dore yuko
yabatwaye igikombe inshuro ebyiri zose zikurikiranya, baba aba kabiri kandi itabarusha amanota menshi, dore ko hamwe yabarushije amanota 5 ahandi iza kuba ibarusha amanota 2. So bikaba bivuze yuko rero iyi ekipe nayo iri kwiyubaka mu buryo bwo kugabanya gap, ndetse no ku ruhando mpuzamahanga ibe yagira ikintu ikora, cyane cyane nko muri Champions League ibe yarenga aho yagarukiye mu mwaka wari wabanje, ikomeze gushimisha abakunzi bayo, ndetse yongere ibe ekipe y'ubukombe. Ikindi nakubwira kuri Arsenal nuko yongeye gukora amateka itaherukaga, kugira abakinnyi bagera kuri 5 baza muri ekipe y'umwaka mu bikombe bya PFA Award. Uyu mwaka rero yongeye kubigarukamo. Ibi byari hashize imyaka igera kuri 20 yose bitaba, dore ko byaherukaga ku bwa Invisibles yaba Thierry Henry. Ikaba yongeye kubikora rero ubwo hatangwaga ibihembo muri iyi weekend bya PFA, aho yaje kugiramo abakinnyi bagera kuri 5 bose aribo Saliba, Magalhaes, imwe muri defense nziza cyane zagaragaye muri Premier League ishize, witwa ndetse n'umuzamu wabo David Raya, ndetse na Odegaard na Declan Rice. Ibi rero bikaba byaraherukaga nk'uko nabikubwiye ku bwa Invisibles. Arsenal ikaba iyongeye kubikora muri uyu mwaka rero, kandi uyu mwaka akaba ari wo mwaka iyi ekipe ya Arsenal yatangaje yuko igomba gutwaramo igikombe byanze bikunze, dore ko projet bari batangiye ya Trust the Process ikaba igeze ku musozo. Ikaba rero ikeneye gutwara igikombe kugira ngo iyi projet izibukwe nka projet yari ikomeye, cyangwa se projet yagize ikigeraho. Bitabaye ibyo tukaba twayibagirwa nta kintu ikoze. Ikindi kandi muri iyi weekend Arsenal turaza kuyitega hamwe na ekipe ya Aston Villa, dore ko Aston Villa ari mwe mu makipe ayishobora, ndetse ari nayo twavuga ko ari ekipe iri muzayibujije igikombe umwaka ushize ubwo yatsindaga ibitego 2-0. Kinyi Ilkay Gundogan akaba yamaze kugera muri ekipe ya Manchester City, aho azajya yambara nimero 19 yabaga yambawe n'uwitwa Julian Alvarez wamaze kwerekeza muri Atletico. Mu magambo ye rero mu magambo yiwe umukinnyi Ilkay Gundogan akimara gutangariza abamukuru ava muri ekipe ya FC Barcelona, akaba yagize ati nyuma y'umwaka umwe koko wonyine nicyo gihe cyo kuvuga ngo goodbye, cyangwa se cyo kuba yasezera. Avuga ko yaje muri iyi ekipe ya FC Barcelona kugira ngo ahure na challenge nshyashya, cyangwa se agire ibindi bintu bishyashya ahura nabyo. Akavuga yuko yarari tayari rwose guhura nabyo. Mu magambo yiwe akomeza agira ati yatanze buri kimwe cyose kugira ngo arwanire iyi ekipe, ndetse akaba yaraniteguye gukomeza kuyirwanira muri sezo nshyashya. None Ilkay Gundogan agakomeza agira ati aka kanya rero ndagiye, cyangwa se mvuye muri iyi ekipe ya FC Barcelona. Akaba avuga yuko kugenda kwiwe niba bishobora gufasha ekipe ya FC Barcelona mu bijyanye n'ubukungu bwayo, rwose yagenda, ariko ekipe igakomeza imeze neza. Akaba yifuriza rero abafana ba ekipe FC Barcelona gukomeza guhirwa, cyangwa se kugira ibyiza. Sezo zizaza zizabagendekere neza, zizabe neza, nubwo uwe bigaragara yuko yamaze kuba yerekeza muri iyi ekipe ya Manchester City. Ibi rero bikaba bibaye kugira ngo ekipe FC Barcelona ishobore kuba yakandikisha abandi bakinnyi bashyashya iri kwinjizamo, barimo Olmo ndetse n'abandi yitegura kuba yagura. Naho ekipe ya Liverpool ikaba ishaka gusozanya n'isoko izanye umudefanseri, ikaba ishaka kwerekeza muri ekipe ya Everton ikazana witwa Jarrad Braithwaite. Ibi rero bikaba bije vuba, aho Liverpool igaragaza ko ikeneye uyu mudefanseri
kugira ngo aze kuba yafasha hariya muri abe yafatanya n'uwitwa Virgil van Dijk. Ni mu gihe ubona yuko iriya defense ya Liverpool iri guhuzagurika cyangwa se bisa nkaho ariyo idafashe cyane, mu gihe indi myanya y'imbere isa nkaho yubatse rwose. Ubu rero bakaba bashaka witwa Jarrad Braithwaite ngo bamutangeho agera kuri miliyoni 70. Uwitwa Sean Dyche akaba yaravuze yuko ekipe izazana amafaranga akwiriye cyangwa se igiciro gihwanye n'icyo umukinnyi wabo akwiriye, uwo mukinnyi azagenda nta kabuza. Ni mu gihe uyu yavuzwe cyane muri ekipe ya Manchester United, ariko iyi ekipe ikaba yarabizanyemo uburangare bwinshi cyane. Naho ekipe ya Manchester United ikaba igiye gusinyisha umwana w'umunyegana. Uyu mwana yavutse mu mwaka wa 2006, ni umwana witwa Sekou Kone. Uyu mwana rero akaba diru bisa nkaho yarangiye 100%, akaba agiye gutangwaho miliyoni 1 y'amayero kugira ngo yerekeze muri ekipe ya Manchester United. Uyu mwana rero w'umunyemari akaza ahita ajoininga ekipe ya United ya under 21 cyangwa se y'abatarengeje imyaka 21. Uyu ni umukinnyi ukina nka myugariro cyangwa n'umukinnyi ukina defensive midfielder. Uyu nguyu rero akaba ari umwe mu bakinnyi iyi ekipe ya Manchester United ishaka kugira ngo yongeremo nyuma yuko iguze muri Arsenal uwitwa Chido Obi Martin. Ubu ngubu rero nawe uyu nguyu akaba ari butangazwe vuba cyane yerekeza muri iyi ekipe. Naho uwitwa Jordan Sancho nyuma yuko agaruwe muri ekipe n'ubundi ntago afite amahirwe menshi cyane yo kuba yahaguma. Biracyari 50-50 kuba yasohoka muri iyi ekipe cyangwa se kuba yayigumamo. Ekipe ya Juventus ikaba ishaka uyu mukinnyi, ariko ibiganiro bikaba bitaragera nyine hahandi uvuga ngo uyu mukinnyi yagenda. Ndabashimiye rero mwebwe mubana nanjye umunsi kundi, mwarakoze guhitamo Elmo Pod. Mukomeze mudukurikirane ku biganiro bigiye bitandukanye ndetse n'ibindi byegeranyo turi kubitegura. Komeza ukora subscribe wowe utarayikoze, wowe wayikoze birahagije. Kora like, share and comment. Ibindi naho ubutaha mu bindi biganiro. Imana ibarinde.